Gikundi kimwe gitare gya thirikari ni gitafanĩtie mahenya ma akũrũ mwena wa Tinderet county ya Nandi. Mahenya maya matafanĩtio ni na mworoto wa gũtuga akũrũ na kũmakungũĩra, na atabania amathako maya makiuga atĩ akũrũ ni makoretwo magitiganirio ni family ciao. Akũrũ arĩa maranyitire itemi ni aũkũrũ wa kwambĩrĩria mĩaka 70 nginyagia 100, na oho ni maramũkĩrio ũteithio na ũrigiti na irio. Mbia serikali ile pesa ya wazee inastahili iwe inakuja kila mwezi, kwa sababu sisi wazee hatuna pesa nyingine, ni inategemea hiyo. Na chenye tunaomba angalau watuongezee kidogo, kwa sababu mahali unaenda kutoa hiyo pesa pato ni karama. Hiyo shilingi 2,000 ni kidogo. Uchumi umekuwa umeenda juu, lakini kama nabatia hata ile vile ninasema hata 10,000 mpaka serikali yenyewe anasimama mzuri. Kwa maana hata president yetu anajaribu. Bwana, hii 2,000 hawezi saidia sisi sana, sababu uchumi unaenda mbele. Kila kitu unakuwa kale. Kila kitu unakuwa kale. Ya jambo serikali angalia sisi tupate hata 10,000 ndio anasaidia sisi kungoja hii mwili yetu. Congratulations to the government, wamesaidia hao, wamepatia allowance. Ngao hii wetu ya pande hii ni hardship area, wangeongeza kidogo according to the regions so that they can assist those people who